b'abantu muba mufite amafaranga makeya mukumva ko nta kintu yagura, hano tubazaniye sure deal kuri miliyoni 15 gusa urabona ikibanza cyiza cyane, ikibanza kiri ahantu heza. Hano Brasserie ikibanza gifite ubuso burenga 300, ikibanza kiri ahantu heza, view y'ikiyaga cya Kivu. Ikindi kandi muri kubona ko hano hakora ku muhanda wo muri iyi Vene, ni ahantu heza cyane. Hano hirya harimo za Nirvana hoteli, hano harimo ama apartment meza, hano hino naho kuri runo rubibi hariyo inzu lodge. Ikindi kandi no kuri runo ruhande naho hagiye hariho andi mahoteli menshi cyane. Muri kumva ko kiri muri location nziza cyane, ahantu nawe ushobora kuza ugatura ahantu heza, ushobora kuza ugashora ahantu heza kandi ukinjiza amafaranga atari makeya cyane, kandi utashoye ngo uraririra gushora amafaranga menshi. Nkuko twababwiye ko ari ahantu heza cyane, y'icyaga cya Kivu nayo muri kuyibona neza 100%. Ndebera kara kaviyo kari harahepfo, uri kubona ko ni view nziza cyane. Ikindi kandi iyi ngiyi ni ya nzu lodge twababwiye, uri kubona ko urubibi neza birafatanye 100%. Rero kuri izo miliyoni 15 urazizana tube twaguha hano hantu, wicikanwa ba uwa mbere utwandikira kuri izo nimero uri kubona muri screen yawe. Turi Gisenyi Komisiyoneri. Let's build a better tomorrow with GC today.